ebyiri. Muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti zacu mwiriwe neza, ni Eugenie Mukankusi wongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri uyu mwanya. Radiyo ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi hari ikibazo cy'ibura ry'amazi meza ku buryo kibangamiye ubuzima bw'abaturage. Amazi rero ni ikibazo kuko urashaka nko guhera mu gitondo ushika ku mugoroba atamazi baronka ukazunguka igisagara cyose kabara amazi. Je nk'ubu nkeje naye amazi ndayabura mudamu novuga ati neko yasigaye muhera hari akandi kazofisa yera arayabura. Abo ni bamwe muri abo baturage bahangayikishijwe n'ibura ry'amazi. Muri Kenya abantu batatu baguye mu kinombe gicukurwamo zahabu. Naho muri Kongo biteguye kwakira umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco uzabasura tariki 31 ku kwezi kwa mbere kuzageza ku ya gatatu y'ukwa kabiri uyu mwaka 2023. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tukaba tuhera muri Kenya aho ikinombe bacukuramo zahabu cyaturitse abantu batatu bapfiriyemo. Oriane Tangishaka haraduha ibindi kuri inkuru. Iryo sanganya ryongeye rikomeretsa abandi bantu batatu baciye banyarukanwa mu bitaro. Amasanganya nk'ayo yo mu bibanza bicukuramwo ubutare namenyerewe muri Kenya. Urwandiko rwasohowe n'ishirahamwe ricukura ubutare bw'agaciro ryitwa Karebe Gold Mining rivuga ko abantu bacukura ubutaka mu buryo temewe n'amategeko bakoze ibintu byatumye uruhome rwari rwarubatswe mu gukingira imyuzurire hamwe no kuzitira ico kibanza ruturika. Iryo shirahamwe ryatangaje ko umutegetsi wo muri leta ya Kenya yari yarigendeye ejo ku munsi wa mbere araheza atanga amategeko abuza abantu bose bacukura ubutare badafise uburenganzira. Rivuga kandi ko ryasabye abategetsi bo muri ako karere kuva mu mwaka wa 2021 gukora ibishobotse byose kugira ngo batuze abantu babandanya gucukura ubutare batabifitiye uburenganzira. Minisitiri w'intebe wa Nouvelle-Zélande uherutse kwegura umutegarugori Jacinda Ardern yakoze umunsi we wa nyuma uyu munsi kwa kabiri. Fidel Niyongabo yateguriye inkuru. Jacinda Ardern yaserutse ubwa nyuma mu mabanga yiwe y'umushikiranganje wa mbere mu gisagara ca Ratana hanze y'umugwa mukuru Wellington ari kumwe na Chris Hipkins azomusubirira. Hipkins niwe muyobozi mushasha w'umugambi uri ku butegetsi muri Nouvelle-Zélande. Ardern yaratangaje abanyagihugu mu ndwi iheze igihe yavuga ko atanze imihoho inyuma y'imyaka irenga 5 mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere. Yasiguye ko atanguvu n'ishaka yumva gifise zo kubandanya muri ayo mabanga. Jacinda Ardern yarateye ivyatsi urukurukuru rw'uko yatanze imihoho kubera abantu bafite ivyiyumviro vy'intagondwa bamwifatiye mu gahanga ku mbuga ngurukana bumenyi. Yabwiye abamenyesha makuru ko atashaka ko hagira ubona ko ingingo yiwe yo gutanga imihoho yabaye mu buryo bubi kubijanye n'igihugu ca Nouvelle-Zélande. Yatangaje ko abanyagihugu bamweretse urukundo n'ubuntu igihe yari mu mabanga yiwe. Jacinda Ardern yabaye umupfasoni wa kabiri yibarutse ayoboye igihugu mu mwaka wa 2018. Azoguma mu nama nshingamateka igihe uzomusubirira Chris Hipkins azorahira ejo ku munsi wa gatatu. Fidel Niyongabo na Oriane Tangishaka barakoze kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi batugejejeho. Ni kuri radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya gato cyane na makuru y'ibiyaga bigari by'Afrika. Mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Burundi mu ntara zitandukanye z'igihugu haravugwa ibura ry'amazi meza. Abaturage bafite impungenge ko icyo kibazo cy'amazi no kutagira ubwiherero buhagije byatuma haduka indwara ya kolera. Inkuru ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayigezwaho na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Imitumba ya Munyika ya mbere na Marambo ya mbere yo muri komine ya Rugombo y'intara ya Cibitoke nibangamiwe cyane n'ubukene bw'amazi. Abanyagihugu baho bavuga ko kuvoma amazi ari igikorwa bahebera umunsi wose nahone bagashobora kutayaronka. Aba ni bamwe mu bavuganye n'isoko ry'ijwi ry'Amerika ribasanze aho bariko barakora udukorwa two mu mirima ku mutumba wa Marambo ya mbere. Amazi rero ni kibazo kuko bashaka nko guha mu gitondo ushika ku mugoroba atamazi baronka ukazunguka igisagara cyose habura amazi kubera iki bagenda boheza mu micungararo umuntu agacabura hanari gukora amazi niyaje akamara umwanya muto agaca yongera agacika. Je nk'ubu nkejo narereye amazi ndayabura mudamu novuga ati niko yasigaye muhira hari akandi kazofisa ayerara yabura mbona niyo mpamvu nkawe urabona umuntu yibereye ngaha mu byaro ko umuntu atoye ashaka gutabira nyine ko ngaha nta mazi aba ari hafi ngo umuntu ende ukaca henga kode. Biraba ngombwa ko rimwe na rimwe baronderaho bagura amazi ku bafise amatangi bayimburiramo igihe yabonetse. Iduga ry'ibiciro ku bidandazwa mu gihugu ntiryasize inyuma n'amazi. Ibido y'amaritiro 200 yaho rigugwa amafaranga 200 haraheze imyaka 3 ubigugwa amafaranga ari hagati y'ijana n'amajana 200. Uyisoko ryacu rimusanze ku mutumba wa Marambo ariko aja kurondera havoma amazi. Kongo nkaho usanze amazi nk'ibide sigahugwa 200 ku ibombo handi naho ijana umva mu minsi yahera kujya leta batanga ibide 1050 ariko ubu ibide imwe n'ijana cabure hari 200 umva ari gihana kama ugasanga tiko turinywera nyene nyakagunda ariyo tuvoma nyene kogesha amasahani ivyo vyombo umva rero usanga nyene mutinye tugwara nyene bukebuke. Mu ntara ya Bubanza nayo nyene iri mu buraruko bw'igihugu amakomine nka Gihanga na Bubanza ntiboroherwa gushikira amazi meza. Aba ni bamwe mu baba muri zone Bubyuko muri komine Bubanza. Twarumye tuza turategera utuza mu tunogo ziba nahe n'ubisikanye muhira usanga bitoye hasiga ayo wazanye nayo ukuyemo nayo byose birangana. Ufise amagara akibasha aja kuvoma kajege nikure urahagenda nk'amasaha 3 kugenda. Kubera ubushobozi buke bwo kugura ku banyagihugu butuma badashobora kuronka amafaranga bagura amazi. Abo muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke bavuga ko bikora ku ruzi Nyakagunda rumanukira muri komine Rugombo ruzananye muri komine Mugina rutera ruja kwisuka mu ruzi Rusizi. Amakuru y'isoko ryacu atubwira ko urwo ruzi Nyakagunda rusa nabi cane kukaba nkako aba bakenyezi bahahuriye baje kuruvoma bavuga ko rutabwamwe imyanda myinshi. Urwo ruzi nubwo turukoresha ni amazi mabi ushaka uyavamo uyashyire mu nzu ntigera yitora ruragwamo imbwa ruragwamo imicafu dushake dukarabe ntitigera dukina gukora ayo mazi ni amazi mabi cyane. Iyo ngwara ntituzigera tuyikira kuko nta mazi dufite hajya korera ikira hari amazi meza twoyikira gute tunywa rwa ruzi rutemba ibiti bitwagwa abanyanoro b'imbinoro twebwe ubuzima bwacu ahubwo tubukesha Imana yonyene ntizi uko tuzoba kandi leta iyo biri mbere yatwibagiye nitwibuke tumere nk'abandi bana nabo nk'uko yibuka abandi. Eka no mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi si yororo uyu numwe mu batware bo muri quartier Nkenga Busoro iri muri komine Muha avuga ko arakajegeza ku bukene bafise bw'amazi. Yama yashira gusekesha ahubwo aho gato naho rero amazi abonekana mu ijoro 8 y'ijoro aho ni nkita rimwe mu bushamurwe kabiri bumva ko mihera nyene ngo zamazi riko akundi nyene hatagira ico leta cikoze abantu barabwira ingwara z'amazi n'ukuri baza kugwara vuba amahya dufise barashikirije neza twashikire ko umwanya botira ingorane ibaze hano rege gisagara abantu bakivuga mu myonga amakora samara amazi aho. Ibintu biruko mu gihe haheze indwi zibiri bushikiranganje bw'amagara y'abantu butangaje uturere tw'ubuvuzi tubangamiwe n'ikiza ca korera. Mu ntwaro baciye bakora amahimiriza y'urutavanako mu banyagihugu kubijanye no gukwirikiza amabwirizwa 10 y'isuku. Buramatari w'intara ya Cibitoke Kahame Bizoza avuga ko bari ku kivi kugira bakemura ico kibazo c'amazi. Turafite icyizere ko amaproject tubona ariko arategurwa na Regidezo ibyuka byaragiye biraba ko ahantu hari amasoko atandukanye turizera ko ubugeni bwaboneka muri Regidezo cyangwa amandi mabonera ko yofashe yuko amazi dufise mu misozi hanamiye icyo kiyaya cya Rugombo na Buganda turamaze kukiganira cyane rwose n'amashamba bijejwe ariko urabona ko amafaranga aba hari n'ibyo bwateka dutegure turabe yuko cyokunda ariko nubwo aroho tubana yazuhimiza bene igihugu ayo mazi baronse bakubasha kuyateka. Ikibazo c'amazi kiramaze imyaka itari mike kivugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu ibintu bikaba byagiye birunyuka kubera igwirirana
amagara y'abantu. Amakuru atangwa n'ishirahamwe Regidezo rijejwe gukwiragiza amazi mu bisagara nuko amasoko abiri yitwa ko atanga amazi menshi mu gisagara ca Bujumbura yubatswe mu mwaka w'1982 n'umugambi witwa Imbo. Ayo nayo yagenewe abanyagihugu 800 kugeza ubu akaba atarindi soko ririyongera. Ariko kandi haraheze imyaka 5 leta ishizeho ikigega cyo gushigikira amakomine mu migambi yayo, ahanini harimo yo kuronsa amazi meza abanyagihugu. Ikomine imwe yari yandikiwe amafaranga angana n'imiliyoni 500. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangije. Mukurikiye radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu rero birakomeje. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco ategerejwe muri Kongo tariki 31 y'uku kwezi kwa mbere kuzageza ku ya gatatu y'ukwa kabiri uyu mwaka 2023. Mugenzi wacu Temistoke Mutijima abahinguru. Uru ruzinduko rwa Papa Francisco ku mugabane wa Afurika n'urwo yari yasubitse umwaka ushize kubera ibibazo by'uburwayi. Rutegerezanyijwe ibyishimo byinshi, ibyiyumvo bishobora guhinirwa muri aya marangamutima ya Choroferore Godi, umukirisitu wa Paruwasi Gatolika ya Regina Mundi, kiliziya nini kurusha izindi muri Johannesburg. Yagize ati, ndamukunda. Uruzinduko rwa mbere Papa Francisco yagiriye muri Afurika kuva abaye Papa mu 2013 rwabaye mu 2015. Rwaje rukurikira urwo yari amaze kugirira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwa 9 k'uwo mwaka, rwahuje imbaga y'abantu benshi kandi bamushimira ku magambo yakomeye ku ngingo zimwe na zimwe nko kurushaho kwita ku bidukikije. Muri Amerika, Papa Francisco yahuye na Barack Obama wari perezida w'icyo gihugu, ndetse ageze ijambo ku bagize inteko nshingamategeko ya Amerika, aho yagize icyo avuga ku kibazo nyamukuru akunze kugarukaho ari cyo ubusumbane ku isi. Muri urwo rugendo rwe rwa mbere muri Afurika, Papa Francisco yasuye ibihugu bya Kenya, Uganda na Centrafrica. Papa Francisco nubwo abonwa nk'ushyigikiye impinduka kurusha abamubanjirije, nanone bigaragara ko akurikiza imigenzo ya gipapa, ntatinye kuvuga ashize amanga, agasura ibihugu bifite amateka yaranzwe n'ibibazo, yewe ntatinye no kunenga abo yasuye. Tukivuga ku byaranze inzinduko z'abapapa ku mugabane wa Afurika, Papa Benedicto wa 16 uheruka gutabaruka, nawe mu gihe cy'ubuyobozi bwe yasuye uyu mugabane. Mu kwa gatatu kw'ibihumbi 2009, Papa Benedicto wa 16 yasuye ibihugu bya Cameroon na Angola. Muri uru ruzinduko rwe rwa mbere ku mugabane wa Afurika, Papa Benedicto yanenzwe kubera ko yavuze ko udukingirizo tutari igisubizo ku kibazo cya sida cyugarije uyu mugabane. Icyo gihe yavuze ko iki cyorezo kitahashywa binyuze mu gukwirakwiza udukingirizo, ahubwo byo ubwabyo byongera uburemere bw'ibibazo. Ibyo byarakaje imiryango yita ku buzima, yamushinje gusubiza rudubi urugamba rwo kurwanya virusi ya sida binyuze mu magambo ye. Mu kwezi kwa 11 2011, Papa Benedicto yongeye gusura umugabane wa Afurika, aho yasuye igihugu cya Benin. Mu ruzinduko rwe rw'iminsi 2 muri iki gihugu gito cyo mu burengerazuba bwa Afurika, Papa Benedicto yashyize umukono ku nyandiko y'ahazaza ha Kiliziya muri Afurika izwi nka Africae Munus mu Kilatini. Iyi nyandiko ndende ivuga ku hazaza ha Kiliziya muri Afurika ikubiyemo ingingo zinyuranye nk'ibijyanye n'ubuvuzi ndetse na interineti. Kandi icyo gihe yanavuze ashize amanga ku bibazo by'imibereho byugarije uyu mugabane nko kutamenya gusoma no kwandika ndetse n'ubusumbane bushingiye ku gitsina. Tukivuga ku byaranze inzinduko z'abapapa ku mugabane wa Afurika, Papa Yohani Paulo wa II niwe mupapa wakoze ingendo nyinshi mu mateka y'ibihe bya vuba. Mu myaka 27 yamaze ku bupapa, yasuye ibihugu 38 byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Igihe cy'ubuyobozi bwe cyahuriranye n'ukwaguka gukomeye kwa Kiliziya ku mugabane wa Afurika. Bwa mbere asura umugabane wa Afurika hari mu kwa gatanu kw'igihumbi 1980. Aha yasuye ibihugu 6 birimo icyari Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu, Repubulika ya Kongo, Kenya, Ghana, icyari Haute Volta ariyo Burkina Faso y'ubu ndetse na Cote d'Ivoire.
mu nyigisho yatangiye akara ku murwa mukuru wa Ghana, Papa Yohani Paulo wa kabiri yagize ati Kiliziya irasaba kwinjiza ubutumwa bw'ivanjiri n'imibereho ya kirisitu muri buri gikorwa cya muntu, mugaharanira kubaka umuryango aho buri muntu ahabwa agaciro kandi aho uburinganire n'ubwisanzure birindwa bikanatezwa imbere. Mu 1982 nabwo Papa Yohani Paulo wa kabiri yasuye umugabane wa Afurika. Mu ruzinduko rwamaze icyumweru cyose yasuye Nigeria ku nshuro ye ya mbere, igihugu gituwe cyane kurusha ibindi muri Afurika. Aha muri Nigeria, uwari umukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yasabye ko habaho ubwiyunge hagati y'abakristu n'abayisilamu. Mu magambo ye yagize ati twese abakristu n'abayisilamu dutuye munsi y'izuba ry'Imana imwe y'inyampuhwe. Hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu kw'igihumbi 1989, Papa Yohani Paulo wa kabiri nabwo yasuye umugabane wa Afurika, aho yageze mu bihugu nka Madagasikari, ibirwa bya Reunion, Zambia na Malawi. Mu 1990 mu kwa cyenda yaje gusura ibihugu bya Tanzania, u Rwanda, u Burundi na Cote d'Ivoire. Aha akaba yaratanze ubutumwa ku byerekeranye no kurwanya icyorezo cya sida bugaragaza impinduka ntoya ku bijyanye n'icyo yatekerezaga kuri iyo ndwara. Aha yanavuze ko kurwanya iki cyorezo bisaba umuhate w'ikirenga w'ubufatanye hagati ya za leta ndetse n'abahanga mu bya siyansi n'ubuvuzi. Uruzinduko rwe rwa nyuma muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, Papa Yohani Paulo wa kabiri wari ugejeje ku myaka 77 y'amavuko yongeye gusura Nigeria. Aha yasabye imbaga y'abari bamukurikiye i Abuja kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kuko umuntu wese akwiye kubahwa agahabwa agaciro ke n'uburenganzira bwe. Uyu wari umushumba wa Kiliziya Gatolika icyo gihe yagize ati ibyo bigomba kubabera ihame shingiro mu muhate wanyu wo guteza imbere demokarasi no gutsimbakaza imibereho myiza mu gihugu cyanyu. Temitoke Mutizima urakoze kuri iyo nkuru. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Abagore n'abakobwa 10 bari mu imurika ryiswe Walk with Me cyangwa se gendana nanjye. Iryo murika ry'ibyumweru 2 ribera i Kigali mu Rwanda ryatangiye ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere rizageza ku 28 y'uku kwezi. Rigamije kuruhura abantu mu mutwe, ryerekana ibitera ibibazo byo mu mutwe nuko byarwanwa. Bakora iki? Ibyo bakora babikora bifashishije impano zabo mu gihe abagore batamenyerewe mu bugeni mu Rwanda. Banyuza ubutumwa mu bishushanyo, mu bibumbano no mu mafoto. Umwe muri abo ari nawe wateguye iryo murika. Twamutumiye mu kiganiro muri Isanga haganira n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ni Mademoiselle Akimanizanye Hakizi Jemima. Akora ubugeni buri mu moko abiri atandukanye, akoresha amarangi mu gushushanya ariko akanakoresha n'ibindi bintu byakoreshejwe cyangwa se byashaje, harimo nk'amacupa ya plastike mu rwego rwo kurengera ibidukikije, ari nako atanga ubutumwa butandukanye. Yatangiye ambwira ubutumwa bwihariye abashaka gutanga. Cyane cyane mu bugeni bwanjye nibanda ku bintu bidakunda kuvugwaho cyane muri sosiyete yacu tubamo, ngamije cyane kuba natangiza ibiganiro kugira ngo twigire cyangwa tunarebere hamwe bimwe muri ibyo bibazo ndetse tube twabishakira wenda n'ibisubizo. Nanze wenda nk'urugero, nkunda wenda gukora ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kubera yuko ni ikibazo tudakunda kuganiraho cyane, kandi tukaba hari n'amakuru amwe n'amwe tubifiteho atariyo, bikaba byaratumye cyane nkora wenda n'amasomo, mbifatira amasomo navuga y'ubujyanama bw'ubuzima cyangwa counseling. Nakoze amezi 6 kugira ngo mbashe gusobanukirwa iby'ubuzima bwo mu mutwe kurushaho. Icyo mba ngamije ni kugira ngo tuganire, tumenye n'ukuntu hagati yacu muri sosiyete yacu dushobora gufashanya kugira ngo tugende wenda tumererwa neza kurushaho. Ugenda ubihuza rero ubwo bumenyi ufite mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ukabihuza n'ibyo bihangano byawe kugira ngo bigende bifasha abantu. Ubwo uraza kuza kutubwira mu kanya. Ubu muri Kigali utubwiye gutegura amamurika. Ubu muri mwimurika ry'ubugeni mwatangiye mu mujyi wa Kigali ku itariki ya 7 y'uko kwezi kwa mbere, kandi riracyakomeza. Tubwire muri make riteye rite, rigamije iki? Iryo murika ryahurije hamwe abari n'abategarugori bagera ku 10 bakora ibyo nakwita ngo visual art cyangwa ubugeni bubonwa wenda
bubonwa n'amaso ibintu bariko nabyita kuko hari ubugeni bw'ibintu dukora biboneka hari n'ibindi byo kuvuga ariko ibyo tukaba tubyita visual art. Imurika ryahuje abari n'abategarugori 10 dufite teme ijyanye n'iby'ubuzima bwo mu mutwe dukora ubukangurambaga. Iryo murika rikaba ryitwa igendana nanjye. Igendana nanjye rero ikaba yibanda cyane kuvuga ngo muri sosiyete yacu mu muryango mugari nyarwanda ni gute dufashanya, ni gute umenya ko mugenzi wawe wenda yaba yagize ikibazo cy'ihungabana cyangwa yagize ikibazo cyo kumva atamerewe neza ukamuba hafi, ni gute tugendana hagati yacu tugafashanya mu gihe umuntu afite ikibazo, cyangwa tukaba twaniga uburyo tugomba kureka stigma cyangwa amagambo mabi abwirwa umuntu ushobora kuba yagize ikibazo cyo mu mutwe, kuko birazwi cyane ko mu mutwe hari ikintu cyo kuvuga ngo umuntu ni umusazi. Umuntu iyo yagize krize ikintu cya mbere bahita bavuga ngo ni umusazi, ku buryo usanga n'iyo umuntu yagize ikibazo cyo mu mutwe arabihisha kugira ngo adahabwa akato muri sosiyete. Rero twashatse kubivugaho mu rwego rutandukanye kugira ngo dukore ubukangurambaga, kandi natwe nko mu buzima bwa buri munsi wenda n'ibyo duhura nabyo tumenye uburyo twajya twiyitaho kugira ngo tugubwe neza. Iki kiganiro rero giha abakunzi b'ijwi ry'Amerika umwanya bakaganira n'umutumirwa. Yego, nk'uko bisanzwe rero ngewe mperereye i Kigali mu Rwanda. Hanyuma ndashaka kubaza umutumirwa ikibazo kimwe ku bijyanye n'ibihangano bye. Mu by'ukuri turabikunda, nanjye hari igihe mbagana ngiye kugura ibyo gutaka, kuko iyo ntajya nkunda kuruhura ubwonko ndi gukora meditasiyo. Iyo ndi muri meditasiyo rero bimfasha iyo ndi hagati y'ibihangano byahanzwe n'abantu, ukabona umuntu igitekerezo kimuje mu mutwe agashushanya, cyangwa se akashushanya akoresheje irangi cyangwa amakaramu cyangwa ibindi bintu. Ibi ni ibintu nkunda, ariko tugira ikibazo kuba ibihangano byabo bihenze, ntabwo bigurwa n'uwo ari we wese. Aha rero nkagira ikibazo giteye gutya. None muvandimwe mushiki wacu, mwakora iki kugira ngo mukore ibihangano buri wese ashobora kwisangamo, buri wese ku rugero rwe? Hahandi nshobora kuza aho bari kumurika igihangano sintahiraho, hahandi ndajya hariya ku Nyundo muri Ecole d'Art de Nyundo nagerayo nanjye nkabona icyo ntura, hahandi ndaza mu mujyi ku mugoroba, hano mu mujyi baba bari kubitembeza nk'aha mu mujyi muri Kafrizo n'ibikunze kuba biri muri mugoroba, ariko nkavuga ngo nibura nanjye mfite ubushobozi bwo kugura iki kiri kugura 10, 15, bitanu se, kuko na 15 ngo hari n'uvuze ngo nayo ni menshi, ku buryo ndashobora gukora igihangano ariko byoroheye buri wese ku rwego rwe akabasha kugira ibyo acyura, kuko turabikunda kandi turanabashyigikira, ariko kubw'uko bihenda ujya gucisha igihangano ukumva ngo ni 100, 200, 50 se, ukaba ucitse intege burundu. Mwakora iki kugira ngo mukore ibihangano twese tuzisangamo? Murakoze cyane Nasere ku bw'ikibazo cyiza mubajije. Nta nubwo wenda ari mwebwe gusa mufite icyo kibazo, ariko wenda natangira mvuga uburyo turi kugerageza kubikemura, ndetse n'ukuntu wenda twafatanyiriza hamwe twese kugira ngo bibe byajya ku biciro wenda buri muntu abashije kugura. Ikintu cya mbere kibitera ni ukubera yuko ibikoresho byinshi dukoresha biba biva hanze y'u Rwanda. Akaba ari nayo mpamvu nk'abartiste, abanyabugeni dushishikariza abanyarwanda baba bashaka gushora wenda imari mu bijyanye n'ibikoresho dukoresha, kubera yuko biramutse bikorerwa hano iwacu nta misoro yaba iriho ngo bitume ibiciro bizamuka. Wenda navuga cyane ko tugerageza gushishikariza abanyarwanda gukunda ibyo dukora, ndetse abashoramari kuba babishoramo imari kugira ngo ibikoresho ntibizamuke, kuko iyo biguze hanze bigera mu Rwanda byazamuye ibiciro, rero nawe bikaba ngombwa yuko uzamura igiciro ho gakeya kugira ngo wenda ubone icyo ukuramo, ukuremo amaramuko. Gusa nanone ndavuga ko nanone abaguzi bagira ibiciro bitandukanye. Hari ibintu biba biri ku biciro biri hasi, ntabwo buri gihe amataburo aba ari ku 100 kuzamura, hari n'aba ari hasi, ariko wenda tugiye tugira ubu ngubu ndabashima cyane abanyarwanda yuko bagenda basobanukirwa ibyo dukora, kandi ukabona ko baradushyigikiye. Muri uko kudushyigikira rero uko bagenda baza muri ayo mamurika, niko bagenda babona yuko
hari ibifite ibiciro rwose biri munsi y'ibihumbi 100, hari n'abafite ibiciro biri munsi biri hejuru y'ibihumbi 100. navuga yuko bigenda birahinduka wenda mwareba wenda aho mwari musanzwe murebera mukasa n'abagerageza ahandi, kubera ahantu bacuruza ibihangano hamaze kuba henshi, kugira ngo wenda umuntu agire ibiciro bitandukanye kandi buri wese abone ikimunogeye cyangwa ikinogeye amaso ye, yumva kimuha ubutumwa yakwifuza kuba yashyira iwe mu nzu. kuko ni ikiganiro tumaze iminsi tugirana hagati yacu nk'abanyabugeni, tuvuga duti ni gute twageza ibyo dukora ku banyarwanda, kuko kugira ngo nabo babyiyumvemo. kubyiyumvamo rero no kugabanya ibiciro birimo cyane, ariko dukeneye ko nabo n'ubufasha bwabo bizadufasha kugira ngo ibyo bintu bishoboke. ntabwo twabikora twenyine, nabo kudushyigikira ndetse no kuba wenda abashoramari batekereza icyo kintu cyo kuzana ibintu bijyanye n'ubugeni bikanakorerwa hano mu Rwanda, bizapromotinga made in Rwanda, ariko bizatuma n'ibiciro bigenda bigabanuka. Marcel, wasobanukiwe? hari ikindi wifuza kumubaza? Nta kindi nifuza kumubaza uretse ko we mu gusoza atubwira aho akorera, wenda ubwo iyo ntumbero ayifite, hari ubwo umuntu yamugana akamuha nk'ibyo yamukorera ku giti cye, wenda bakumvikana, noneho aho bakoreraho henshi ho ndahagera, ariko iyo nkunze kugurira mu mujyi, hari inyuma ya Beka arahabona, iyo niho nkunze kugurira kubera ko ariho nkunze gutemberera kenshi iyo ari muri wikendi. wenda aho mwansanga Kacyiru kuri Niyo Art Center, niho nkunda kwerekana ibihangano, ariko nkaba mfite n'ibindi bihangano kuri mize ahahoze hitwa kwa Habyarimana Rwanda Art Museum i Kanombe. ariko naho ngaho bavuga mu mujyi ndahazi, gusa hari amashopu menshi, wenda mwagerageza n'ahandi mukareba no muri za Kacyiru, hari ahantu henshi bagenda bagurisha ibihangano. nibaza ko muzabona bifite ibiciro bibanogeye, kandi nanjye aho mba ndi mwangeraho tukanabiganira kurushaho. kandi murakoze kuba mudahwema kudushyigikira, ni byiza cyane kuko mu myaka ishize byaragoranaga no mu imurika, kuba wakora imurika ukabona abanyarwanda bagenzi bacu baraje kubireba, baradusobanuje, turaganiriye, baraguze. kera wabonaga ari abanyamahanga cyane babyitaho. rero twishimira cyane kubona yuko turi kubona sapoti y'abanyarwanda bagenzi bacu. ndi mu karere ka Gakenke mu murenge wa Busengo. ngewe ikibazo nifuza kumubaza, ese ko ashobora kuhakorera mu mujyi wa Kigali, arateganya ubuhe buryo bwo kuba natwe turi mu ntara, mu turere twakora kuba yatugeraho natwe tukamenya kuri ibyo bihangano bye, cyane ko natwe byadufasha. Alex, murakoze cyane. ibyo ngibyo ndabiteganya cyane vuba, kuko n'imurika gendana nanjye, by'umwihariko rizarangira tariki 28 z'ukwa mbere, aho riri Kacyiru iruhande rw'isomero, ni ahantu bita kuri Espace. mu kwa kabiri, kuva mu kwa kabiri, hagati y'ukwa kabiri n'ukwa gatatu, imurika rizagenda rijya mu ntara kugira ngo tugende dutangira ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. hanyuma rero ibyo biganiro nibitangira, urumva tuzagenda tujya mu ntara zitandukanye kugira ngo tuvuge ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. rero namwe wenda twazabatumira cyangwa muzabibona ku mbuga nkoranyambaga, kuko tuzakora ubukangurambaga bwinshi cyane. mwadusanga aho turi mu bigo by'amashuri bigiye biregereye, kugira ngo twese nyine bitugereho, dusohoke i Kigali, ntibiri Kigali gusa, ariko ubutumwa bugere n'ahandi hose. usibye ko bitewe n'aho muherereye, hari amagareri ahari y'abartiste agiye ari mu duce dutandukanye tw'igihugu, mukaba mwabasura. Alex, uranyuzwe cyangwa hari ikindi wifuza kubaza? ikindi kibazo namubaza, ufite muri iyi minsi kuba yenda ari Kigali, ubusanzwe nk'umuntu uturutse ahandi ashaka serivisi ze, ni hehe hanyuma aho yamusanga, yamushakira serivisi? Emema, bagushakira he? Yego, mwanshakira kuri Niyo Art Center. Niyo Art Center ni Kacyiru munsi y'isomero, cyangwa mu kimwe mukambona no kuri Rwanda Art Museum i Kanombe.
wenda navuga ku mbuga nkoranyambaga naho mba ndazikoresha cyane hose nitwa Kakizi Jemima kuri Facebook kuri Twitter ndetse no kuri Instagram. Kakizi Jemima bashobora kugurira online cyane, birashoboka kugurira online. Dukoresha ababishinzwe nyine mu kuba bakohereza ibintu hanze y'u Rwanda bikaba byabageraho. Ibyo ngibyo murabivugana, wenda umuntu hari icyo yakunze mukareba uburyo cyamugeraho. Yari Kakizi Jemima, ni umunyabugeni mu Rwanda. Iryo murika rero riracyarimo kuzageza ku itariki ya 28, ni ukuvuga ku cyumweru. Abacitswe nababwira iki muzanyaruke. Mwakoze rero nshuti mwese mwari muduteze amatwi. Naha dusoreje ibiganiro byacu. PJ yari ku buhanga bw'ibyuma afatanije na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mwakoze kudukurikira, mukomeze kugira ibihe byiza.